Ukraine ikomeje kwiturwaho n'umujinya w'Uburusiya. Ukraine iri mu marira menshi nyuma y'umuriro wa bombe z'Abarusiya zikomeje kwitura ku bikorwa remezo bitandukanye imbere mu gihugu ndetse n'imbere mu Burusiya mu ntara ya Kursk. Hakaba kandi hakomeje kwatakariza ingabo ndetse amagana. Intambara ihanganishije Uburusiya na Ukraine igikiwe n'uburengerazuba bw'isi igeze ku munsi wa 1914, aho ibintu rero bikomeje gukomera uruhande rwa Ukraine ku mirongo y'urugamba mu bice bitandukanye. Mwijoro rya Uburusiya bwakoze igitero cya mbere gikomeye guhera intambara yatangira muri Gashyantare 2022, aho drone zirenga ijana na za misile zirenga ijana zidahusha intego zakoze ibitero mu bice birenga 10 bya Ukraine mu bikorwa remezo by'ingufu. Nyuma y'iki gitero kandi Karundura perezida wa Ukraine Zelensky yavuze ko icyo ari igitero cy'iterabwoba ndetse ahita asafatanya ibikorwa gukora ibishoboka byose akagezwaho intwaro ahangana n'Uburusiya, intwaro ikomeye cyane ishobora gutuma ihangana n'Uburusiya. Ntabwo ari imbere muri Ukraine gusa kuko no mu Burusiya hakozwe ibindi bitero bikomeye, kuko mu ntara ya Kursk Uburusiya bwishe abasirikare 400 ba Ukraine n'imodoka by'intambara 27 birangizwa bikomeye nk'uko Minisiteri y'Ingabo Uburusiya ibitangaza. Guhera ku tariki ya 6 Kanama ubwo Ukraine yagabaga ibitero muri Kursk, abasirikare barenga 3200 bamaze kwicwa nk'uko TASS ibitangaza, ari naho kandi ingabo z'Abarusiya zasubije inyuma ibitero bya Ukraine mu miji nka Krimanoye, Maraya, Lonka, hose ino miji bisa nkaho Abarusiya bamaze gusubiza inyuma Ukraine. Buro kandi ku munsi wa kabiri w'intambara n'ubundi intambara ntihagaze kuko ibitero by'Uburusiya byakomeje bikomeza kugenda bivuza ubuhuha muri igihugu cya Ukraine kubera ko ibikorwa remezo biri kwangizwa bikomeye byangizwa n'igihugu cy'Uburusiya ku buryo kugeza uyu munsi Ukraine yatakarije ibintu byinshi. Ibitero by'umunsi wa kabiri by'Uburusiya muri Ukraine bikomeje gukara cyane. Uburusiya bwibasiye Ukraine mu yindi nkubiri ibitero byicuma abantu umunsi umwe rero nyuma yuko haguyemo kimwe mu bitero kinini cyabaye ku bintu ntambara yatangira byo mu kirere bibayeho muri intambara. Abategetsi bavuze ko abantu nibura babiri biciwe mu gitero kuri hoteli yo mu mujyi wa Kiev Liha rwagati muri Ukraine. Naho abandi babiri bapfiriye mu bitero by'indege nto z'intambara zitajyamo abapilote zizwi nka drone mu karere ka Zaporozhye mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Mbere abagenzuzi b'ikirere ba Ukraine batahuye indege z'Uburusiya zigaba ibitero bya misile zihuta cyane kurusha umuvuduko w'ijwi zizwi nka hypersonic missile, ndetse kandi igisirikare cya Ukraine kirwana mu kirere cyavuze ko cyanahuye na misile 5 hamwe na drone 60. Abantu nibura 6 barapfuye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kwa mbere, naho abandi babarirwa muri za 40 barakomereka bikomeye, ubwo uturere turenga 1/2 cy'uturere twa Ukraine twagagamo ibitero na drone n'ibisasu bya misile by'Uburusiya. Kugeza ubwo abantu bafashe umwanzuro uko bagiye kubaraza haterwa gare ya monshi munsi y'ubutaka. Ibikorwa remezo rero by'amashanyarazi byagizweho ingaruka cyane, ndetse kandi bituma umuriro ubura mu mijyi myinshi, ndetse kandi bigira ingaruka ku buryo bwo kubona amazi. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya ryavuze ko intwaro zidahusha zirasa kure zo mu kirere n'izirasira mu nyanja zakoreshejwe mu kurasa ku bigo by'ingufu z'amashanyarazi n'ibikorwa remezo bijyanye no muri Ukraine, harimo no ku murwa mukuru wa Kiev, mu karere ka Lviv, mu karere ka Kharkiv no mu karere ka Odessa. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko ibyo bitero ari agahomamunwa, avuga ko Amerika izakomeza gufasha umuyoboro w'amashanyarazi wa Ukraine. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza David Lammy yamaganye ibitero by'ubugwari bya misile na drone by'Uburusiya mu bikorwa remezo bya gisivili. Mu bitero bishya byo mu ijoro rya keri shyira kuri wa kabiri, Uburusiya bwavuze ko bwateye misile 10 bunohereza drone 81. Hoteli yarashweho na misile yo mu bwoko bwa ballistic mu mujyi wa Kiev Liha mu ijoro ryo kwa mbere, yica umugabo n'umugore ndetse kandi abandi bantu benshi barakomereka. Abantu babiri rero batangaje ko ari bo baburiwe irengero. Hagati ariko umukuru w'ubutegetsi bw'akarere ka Zaporozhye Iva Vedorovi yavuze ko abantu babiri bishwe n'abandi 4 barakomereka mu bitero bya drone.
ibiturika byatangajwe ko byanumvikanye i Kiev no mu turere twa Sami aho hose kandi hajyumvikana ibiturika. Hanatahuwe kandi uburyo bwo kurasa misile nyinshi zihuta cyane kurusha ijwi zo mu bwoko bwa ballistic zirasirwa mu kirere zigorana cyane ku bwirinzi bwo mu kirere mu kuzifata ndetse no kuzihanura. Ibitero bishya birimo kuronwa mu kugerageza ku Burusiya kongera gushimangira ko bugenzura iyi ntambara nyuma y'uko Ukraine iherutse kwigarura ubutaka bw'akarere ka Kursk ko mu Uburusiya kandi bwatangiye kurasa ku bikorwa remezo by'amashanyarazi bya Ukraine kuva mu ntangiriro igitero gisesuye cyabwo kuri Ukraine cyatangiye muri Gashyantare 2022. Mezi yavuba hangaha ashize bwasubukuye ibitero byabwo mu muyoboro w'amashanyarazi wa Ukraine bituma umuriro w'amashanyarazi ubura kenshi mu gihugu. Kwa mbere Zelensky kandi yasabye inshuti za Ukraine zo mu burengerazuba zirimo Ubwongereza, Amerika no mu Faransa guhindura amategeko yazo zikareka Ukraine igakoresha intwaro yazihaye ikagwanisha ku buryo yahana Uburusiya ngo bwiyeruye. Ukraine gusa yemerewe gukoresha zimwe mu ntwaro z'uburengerazuba mu kurasa imbere mu Burusiya ariko zitari intwaro zo kurasa mu ntera ndende. Zelensky kandi yavuze ko dushobora gukora byinshi kurushaho mu kurinda ubuzima niba igisirikare cy'igihugu bimwe by'Uburayi kirwanira mu kirere gikoranye n'ubwirinzi bwo mu kirere bwa Ukraine. Byafasha ngo kuba inyungu Zelensky yabasha gutsinsura vuba Umurusiya akigirayo kore hunga mumere nabi cyane kuko igiye kureba usanga ibitero bya Putin ari nko kwihimura uko yabivuze. Yavuze yuko azihimura kandi bikomeye cyane. Kuko revuge mu biganiro byabanje Uburusiya buri kwihimura kuri Ukraine n'umujinya mwinshi ukomeye cyane w'umurandura nzuzi ku buryo kugeza uyu munsi abari kubirebera hafi batangiye kuvuga ko ino ntambara ishobora gukara cyane. Dore ko Donald Trump yarayavuze yuko igihugu cya Ukraine gishobora guteza intambara y'isi ya gatatu kandi kuzakiza bizagorana. Donald Trump rero yabivuze ubwo yavugaga ko Ukraine ibyiri gukora byose bishobora kuzarangira iteje intambara y'isi ya gatatu kubera ko Uburusiya bwarakaye bikomeye cyane ku buryo ibitero buri kugaba ibitero bimeze nko kwica ndetse no kurimbura. Kuko muri Ukraine kugeza uyu munsi habaye umusaka abantu bahungiye munsi y'ibiraro ndetse kandi bitwara za garamoshi kubera yuko niho honyine hari ubuhungiro kuko ubutaka bwo bari kuburimagura bakoresha indege z'intambara zitagira abapilote ibisasu bya za misile byihuta cyane indege zihuta ku buryo ikirere cya Ukraine cyabaye aho kitagaragara ko ibi bisasu na za drone. Ariko kandi Perezida Vladimir Zelensky yavuze yuko ibingibi nabyo ngigituma kiri kubitera yuko atari kwirwanaho nuko nyamara Uburusiya bikoresha intwaro ziremeye ariko ubumwe bw'Uburayi bwavuze ko bwabwiye Ukraine ko itagomba gukoresha izi ntwaro irasa mu Burusiya. Gusa Perezida Putin yavuze yuko icyo cyabaye kuba Ukraine yaragabye igitero ku Burusiya ikagaba ibitero byo mu Burusiya kugira ngo ize irwane n'Uburusiya imbere mu gihugu. Ibingi yavuze yuko kandi agomba kuzabyishyura no mujinya mwinshi cyane. Putin yavuze yuko nta kujya mu biganiro na Zelensky ahubwo agomba kwishyura ibyo yakoze ko yarafasha akavogera ubutaka bw'usugire bwacu kubera yuko mu gitero cy'iterabwoba Ukraine yagabye mu Burusiya kigomba kumukoraho nta kabuza. Dore yuko kuva igitero cyagabwa bavuga yuko ngo abasirikare 6,400 bakomeje gupfa bafire muri aka gace ka Kursk. Nyamara ibi bintu bisa nkaho utabyumva neza kumva ko ari baki ariko nabwira yuko abasirikare b'igihugu cy'Uburusiya bishe abasirikare ba Ukraine benshi abantu 6,400 mu gihe gito kitarenze n'icyumweru. Ariko kibaza muri agace ka Ukraine no mimbere mu gihugu muri Kiev mu murwa mukuru no mu bindi bice igihugu cy'Uburusiya cyagabye ibitero bikomeye cyane ku buryo cyahitanye abantu benshi abenshi basize ubuzima ku buryo bigoranye kumenya niba koko abasize ubuzima bari bangaye ngo barenga nyamara 40 ariko nyamara bavuga yuko abangaba ari bake cyane kubera ko abasirikare bo ba Ukraine basanga nkaho bagiye guhangana na za drone bikanga ariko bahanuye ibikorwa remezo amataje yewe ibikorwa byinshi byarimbaguwe ariko ibingi byagaragaye nkaho ari kwihimura n'umurandura nzuzi kuko kugeza uyu munsi Uburusiya bwavuze yuko nyamara butari buhagarare kuko no munsi wa kabiri w'intambara ariko no ntikomeye hindi isura ku buryo Uburusiya bwagabye ibitero bikomeye byo kurimbura noneho ntagara kubabarira. Nyuma yuko kandi uyu nguyu Zelensky yavuze yuko ngo kuba bagaba ibitero mu Burusiya atari gufata ubutaka bw'Uburusiya ngari ahubwo ngaro kugira ngo baburire Putin mu muhate kujya mu biganiro ariko nyamara kuba baragabye ibitero muri igice cyo mu Burusiya cya Kursk abaturage baho barahungishijwe abandi barafatwa ubwo kugeza uyu munsi arafunzwe na Ukraine ariko none n'abasirikare barafatwa nubwo hari abasirikare baherekanyije mu munsi w'ejo washize kwa mbere bagatangwa hagati ya Ukraine ndetse kandi n'Uburusiya ariko nanone muri agace ka Kursk nabwira yuko Uburusiya bwavuze yuko agace Ukraine yafashe igomba kukishyura.
nkuko nabibabwira ko Ukraine guca mu burasirazuba bw'igihugu cy'Uburusiya ariko no Uburusiya nabwo gaca mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine. Aha rero niho byavuzwe yuko Uburusiya bwari bwarajenjetse muri ntambara bukasa nkaho butujemo gake budari gukoresha intwaro ziremereye. Niba mubyuka neza no ntambara yatangira byari ibintu bikomeye ku buryo Uburusiya bwakoreshaga intwaro nyinshi kandi cyarimwe. Bwavuze yuko riri bitero garuko bugiye gukoresha imbaraga nyinshi ku buryo usanga drone 100 mu kirere ndetse kandi ibisasu birenga 100 barabyumva biri mu kirere kimwe. Icyo gihe Ukraine kujya kubirwanya ndetse no kubirasa biragorana cyane, bisaba izindi mbaraga. Ibi rero byavuzwe yuko nyamara Ukraine gutabaza inshuti zayo zo mu burengerazuba bw'isi, Amerika ndetse kandi n'Ubwongereza n'Ubufaransa, kuyiha ubwirinzi bukomeye ndetse no kuya amategeko mashya yo kwirwanaho kugira ngo ubumwe bw'Uburayi ingabo zabwo ufatanye guhangana n'Uburusiya bakoresheje ikirere cyabo, ku buryo usanga ikirere cya Ukraine imbaraga gifite nabo kikufasha guhangana n'ibitero by'igihugu cy'Uburusiya, kubera ko ibitero by'igihugu cy'Uburusiya byabaye byinshi kandi nyamara indege bari gukoresha za drone zirihuta cyane kurusha umuvuduko w'ijwi, ibintu birarenze. Ariko uyu nguyu rero mu munsi wa kabiri dore ko Putin yahise atangaza yuko ayifashishije minisiteri y'ingabo ze yavuze yuko nta guhagarara bw'ibitero biri bukomeze ngo muguye isomo Zelensky ngo wamenyere ngo Uburusiya ku buryo yaravogere cyane ngararengera kandi umujinya agomba kwisurira, agomba gusurwa n'umujinya wa Putin. Dore ko ikoreye uyu munsi rwose umujinya w'igihugu cy'Uburusiya ari kubona byanyabyo. Rero Biden yatangaje ko iki gitero ngari igitero cy'ubwiyahuzi ngo kuba yaragabye kuri Ukraine ngo igitero cy'ubwiyahuzi ndetse n'igitero cy'iterabwoba, ariko nanone harabavuze yuko igitero cyagabwe kuri Ukraine. Avuga yuko ngari ubugwari bw'Uburusiya gukoresha indege za drone kugira ngo ngahangane na Ukraine ndetse kandi n'ibitero no kurasa ku basivili. Ukuri mu ntambara iyo urashe ku basivili bigaragaza neza ko watsinzwe kubera ko watinyirwanga n'abasirikare kugira ngo ngana n'abasivili mu rwego rwo kwihimura. Ariko rero Putin yavuze yuko we azihimura kuri Ukraine, niyo mpamvu yahisemo kurasa ku basivile ndetse no kurasa ibikorwa remezo. Dore ko ibitaro byinshi za hoteli zahanuwe ndetse kandi ibikorwa remezo by'amashanyarazi nk'uko nabivugiye mu nkuru bumvishe ko nabyo byasenywe burundu, nta gikorwa kimwe kigihagaze. Ibyinshi kugeza uyu munsi umuriro w'amashanyarazi uri kura buri kanya. Gusa Amerika yavuze yuko izarwanira igafasha no kurinda irugomeza amashanyarazi zimwe za Ukraine ko Uburusiya buri gukora no kurengera bikomeye cyane. Aha rero ni ikibazo gikomeye urwo hejuru. Ibi rero byatumye ibihugu byose bihaguruka bivuga yuko bigiye gufasha Ukraine, ariko bisa nka Ukraine gutakamba bayihoreye kuko bazi neza ko ibi byateza intambara ikomeye. Wa mungani wa Trump kuvuga yuko ugiye gufasha Ukraine guhangana n'Uburusiya, ibi ngibi bizateza intambara ya gatatu y'isi nk'uko yabivuze, ariko nanone biragoye cyane. Gusa Uburusiya bwavuze yuko rwo intwaro kirimbuzi bazazikoresha, ariko nanone ukoresha intwaro ziremereye kandi za ballistic ni intwaro mbi cyane bizagenda byongera muri no ntambara, kubera ko basa nk'abari gucanga agasuzuguro ka Ukraine. Gusa ntabwo tuzi uko bigenda ku munsi wa gatatu w'ibitero bikaze, kuko nibyo bitero bya mbere bikaze byagabwe kuva ino ntambara yatangira. Gusa nabwira ngo amakuru meza uzayakuranga byinshi bigezweho byose no gusobanukirwa iby'intambara. Kuzere byiza rero, Imana ikurinde.